Ufikile uhlala ntombi ufikile uhlala ntombi ufikile uhlala ntombi ufikile uhlala ntombi. Siyanamukela kwimbeleko, siyathokoza ukuba nani. Bengicela nizazise. Siyabulela sisi wami ngokwamkeleko kwimbeleko. Mina okokuqala igama lami ngizolile, igama lasekhaya lisepasini e-Eastern Cape eTabankulu kwindawo ekuthiwa kuseMbombo. Apha ndilapha ngokucelenga ndihlala khona apha eAlexander 16. Ndingayibeka kanjani? Ndingasho ndithi egama lami lasemculweni udlala ntombi. Udlala ntombi lo. Udlala ntombi uqale nini ukurekhoda? Uqale ngo-2020 CD yokuqala. Nalapho urekhoda kwami andikandihambi nomaskandi. Into nayo ndaba nomdla nje ngokuthi ake ndiye nje elentozeni e-studio ake ndiyokhuphela imicwece ngoba ndimuntu othanda umane nje ndizishayela ingoma. Ndithi manje ndishaya ingoma ndizive ukuthi ya ingathi e-studio ngalunga. La eAlexander namhlanje enobuhle hostel ndize ngokuzojabulisa abantu bakuthi ngoba ndiyabona abantu bakuthi bagcwele apha eAlexander elokishini. Ndithe make ndize nami phakathi kwabanye omaskandi ndizawuziveza ukuthi udlala ntombi ukhona owaseTabankulu apha eAlexander. Ndizawuziveza ndibone ukuthi abantu bakuthi njengoba begcwele nje bona bazohamba kanjani na, izoba mandi kanjani le ndaba, izobaphatha njani. So ubone ibaphathe kanjani nabantu? Cha, ndibone bemjabulele kakhulu udlala ntombi neqela lakhe abantu base-Eastern Cape sisi. Ngibonile ziyadlala intombi. Ziyadlala intombi nensizwa bekunzima. Uzima. Lo mculo ludlalayo umaskandi uhlukile nomaskandi? Ngingasho ubizwa ngomaskandi vele kwakude kudala ubizwa ngomaskandi, awuhlukanga ngomaskandi kodwa ke lo wase-Eastern Cape uhlukile kulo kwaZulu. Nizizwa kanjani maniphuma estage nijabulele ngabantu kangaka? Ngizive ndi-happy kakhulu mina sisi wami ngoba nabantu abami benze lento bendiyifuna kubo vele. Ndizive ndi-happy kakhulu. Ngiphathe kakuhle kakhulu ubona abantu benijabulele. Hayi siyajabula nathi kwimbeleko kuba nani namhlanje, siyabonga kakhulu. Siyabonga kubonga thina sisi wami kakhulu. Ufikile uhlala ntombi ufikile uhlala ntombi ufikile uhlala ntombi ufikile uhlala ntombi.